La Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia pondrá en marcha en Ourense un proxecto piloto e experimental de atención farmacéutica y dispensación de medicamentos a domicilio, destinado a enfermos crónicos que tienen dificultades para trasladarse a los centros de salud, solicitar las recetas o acudir a las farmacias para buscar sus tratamientos correspondientes. Se trata de una iniciativa que beneficiará a 40 personas, que se pone en marcha por primera vez en Galicia de forma experimental, y a partir de la misma la Consellería estudiará extenderla a los demás ayuntamientos de Galicia. Esa avaliación de resultados nos vaya a proporcionar una información vital para poder mellorarlo, si cabe, e poder levarlo a todo o ámbito de Galicia, porque realmente as circunstancias do Concello de Ourense son realmente moi parecidas a outras moitas, e, polo tanto, tamén queremos valorar e poner en valor aspectos máis concretos, como poden ser a racionalización do uso dos medicamentos e tamén dos produtos sanitarios, optimizar a adherencia aos tratamentos, o que leva en sí as condicións de almacenaxe que decía o propio presidente do colexio, e mellorar, en definitiva, a relación dos pacientes con os profesionais sanitarios, e en eses profesionais incluir tamén aos farmacéuticos das oficinas de farmacia. En este acto, el alcalde de la ciudad, Francisco Rodríguez, se refirió a los futuros centros de salud de Ocouto e o 21, pendientes de la entrega de terrenos a la Consellería por parte del Concello. Nos non podemos levar a cabo ningunha actuación de ningún tipo tendente, ben sexa, a poñer a disposición de outras institucións, singularmente da Xunta de Galicia, en terreno sin facer unha modificación. E iso leva tempo. Ou, como en algún caso que estamos a falar, que hai que expropiar. Teño que dicir que en este momento, e gracias ao esforzo feito aos técnicos da Consellería de Urbanismo, estamos en disposición de xeito inmediato de poñer estes terrenos a disposición do Consello.